Ndugamano ya makiria ma ndagika 45 niiyumiririe hĩndĩ ya mathiko ma uria wari mumbunge wa Mt Elegon John Serut gatagati ka arumiriri ya ngwataniro ya Kenya Kwanza na ang'ethanĩri ao a Azimio La Umoja. Kurerikana ngũ ici ituthukire thutha wa senata wa Kakamega Cleophas Malala guukirira mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga akiuga ndangihokerwo gutongoria bururi, guku ningi agiukirira utongoria wa gavana Wycliffe Wangamati akiuga ni aremetwo ni gutungatira muingi wa kaunti ino. Thutha wa Ndugamano eno kuhorohio batuni ya atongoria ngwataniro ya Kenya Kwanza nimathire na mbere na kwihurira marebe guku makiuria muingi uria kwiyumiritie mwena wa Kimombo kaunti ya Bungoma ugetikira kwiyumiria na njira nene guthura mutongoria uria ungirutira muingi wira udumwe na kumakuruhania thirikari-ini iria ikumbwo thutha wa kuyukia uhotani. Ile italeta mabadiliko katika taifa letu la Kenya ni kwa sababu leo 2022 tarehe 9 najua hii Bungoma yote inaenda kupiga kura na Kenya Kwanza. Atongoria aya ni manyururitie mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga makiuga kuma riria anakorwo ari utongoria-ini ndari yambika kana kuruguria tafarira cia uthii wa na mbere mwena ucio kunona thengia wa atongoria ya kumunyita mbaru ni amatirikire thutha wa ngethi ciake na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta. Tumesimama na Raila tangu aanze kusimama kura. Tumempigia kura kila uchao. Vile alishikana na Uhuru, assignment yake ya kwanza ilikuwa kufuta Weta kazi. Assignment yake ya pili ikakuwa kunifuta mimi kazi. Akafuta Chris Wamalwa kazi. Akafuta Washiali kazi. We are not going to vote for Raila because he has not brought any development here. Odinga ninge ni amenereirio na kiria maugite akoretwo ari mubango wa thirikari wa gutindikiririo kuri muingi niguo agitire indo cia itanga imwe guku bururi-ini wona athurwo ta mutongoria wa bururi. Jana mimi nasikia Raila anatembezwa na mabroka hapa mkoa wa Magharibi. Mkiona vile wanasukuma huyo mzee, hawamsukumi kwa sababu wanataka waongoze, wanamsukuma ndio protect mali ya Uhuru Kenyatta na familia yake. Uhoro-ini wegie kugitira kura githurano-ini kinene atongoria aya ni maugite magatigirira gutire kura one mwe kaiwo niguo kugia na githurano kina uma na waragania. Ile safari tulio nayo sasa ni safari ya kukomboa Kenya. Atongoria ya mekwaragia hindi ya igongona aria mathiko mauria wari mumbunge wa gicigo kia Mt Elegon John Serut gwake mucii itura-ini ria Kimombo mwena wa Kapsokoni kaunti ya Bungoma. Serut ahurukire tariki 16 mweri muhituku thutha wa kugumirwo ni ndwari ya kansa ena ukuru wa miaka 67. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.